Riwruok mar ji modagi ng'ol e pacho ka ywak ewi medruok mar jogo manigi ng'ol higa ka higa ka giloso e alap mar od bura e alap mar od thieth ma JM Kariuki e Ol Kalou e kinde chenro mar timo ndikruok ne ji mong'ol. Apisa maduong' mar riwruogno Harun Hassan owacho ni ratichgi osebedo ka irocho kendo piny owacho oserem chopo kare singo maggi mane giketo ne riwruogno. Hassan wacho ni piny owacho mamalo kaachiel gi 10 counties ma pacho ka oweyo tiyo tije manowinjore giti ne jok mong'ol, gino mowacho ni chik oyienegi kendo miyogi ratiro margi e katiba. Sisi kama jamii ya kitaifa ama national organization, kazi yetu sana muhimu ni kupromote and protect the right of persons with disability in this nation. Na tuko na sheria mingi kabisa, Your Excellency, lakini shida mingi sana ni sheria iko, lakini kutimiza hiyo sheria ndio shida kubwa sana. Sisi kama National Council, kazi yetu muhimu sana ni kuregister people with disability so that they enjoy the human right both at national government and county government. Kwa hii Nyandarua yetu kuna watu wengi sana ambao sio assessed. Na nitakuomba na kwa serikali yako tushirikiane na members of the assembly tufanye hii assessment mpaka watu wote watokee. Vile Bwana Hassan amesema, Nyandarua kuna persons with disability about 70,000. Lakini wale weko assessed na weko kwa record ni kidogo sana. It is their right kwa sababu imekuwa enshrined in our constitution. And I want to assure you that going forward tutahakikisha haya mambo yanafanyika. Na hata hivi karibuni, kabla tujaenda mbali, nyinyi mtaona kwamba huko kwa ofisi hii, maofisi ingine kubwa mtaona pia watu wale wako na disability pia wao wanakanyanga hiyo maofisi.